ndibaza numvise inkuru ya caisse sociale ya Rssb kongera umusanzu kukuba kabiri. Eske barakuba kabiri umusanzu umushara utiyongereye byo bivuze iki? je nacyumvise Buretse gato hari ikintu cya mbere abantu bitonde. Hari ibintu twagiye dukora abantu bagaceceka kuko ibintu by'ubukungu mu Rwanda abantu babifashe nkaho ari sakirirego ari ibintu bitaganirwaho wabivugaho. Narakubwiye ntibibazo dufite by'ubukungu bigiye gutangira ku manifesta. Ntiyashize imyaka mvuga nti Rssb uburyo ikoreshamo amafaranga y'abanyamuryango ubwabyo ni ibintu bitajyanye n'igihe turimo. Icyambere ni kimwe, niba ufite ubwizigame bwawe Rssb gashora amafaranga mu mishinga yakabaye wowe kuko muri abagenerwa bikorwa wakabaye bona dividend kuri ayo mafaranga. Rimwe na rimwe hakaba imishinga Rssb ishoramo yizwe nabi gahomba ku buryo nkubwiza ukuri kwigiye gishobora no kuzagera hakabura amafaranga y'abapansiyone. Iki nicyo kibazo rero. Nibaze babe clair inteko ishinga amategeko iri gutumiza Rssb ikayibaza impamvu ishobora kuva ko igiye gukuba. Twumvikana ongera usome iyo nkuru neza kugira ngo abantu babyumve. Ibi biraba abantu bose bagaceceka. No, we cannot allow this thing to happen like this. none murabagira mute? Iki ni igihugu cyacu, iyi ni issue ikomeye. Niba ari uko bigenze rero leta nikubira abakozi bose umushahara, kuko kuvuga ngo hagiye kwikuba already umushahara nica ntikije muri iki gihe. Ibi ndabivuga mvugira abakozi cyane cyane abakozi ba leta n'abakozi mu bigo byigenga, sibyo? Anje ni mutabaruka. Uko biri kose hari umusanzu umukoresha gutangira hari nuva mu mushahara wawe. Yego. Barabikubye umushahara wawe ntiwiyongereye kandi urebye ku isoko. Ubushize naravuze nuko rimwe na rimwe iyo tuvuga ibintu by'ubukungu abantu benshi basigaye barangiritse barikundira byacitse barikunda ibintu byaba ritazanye n'ibindi nk'ibyo. Ariko issues nk'izi ngizi ziri pressing usanga abantu bake aribo bafata umwanya wo kugira ngo bavuge kuri ibi bintu. Iyi biragaragara ko hari ikibazo gikomeye Rssb ifite mu micungire ntekereza ko itagenze neza y'imisanzu y'abanyamuryango. This is clear. Bigaragara hari investment zakozwe ntekereza yuko ubwazo zari zimeze nko kwiyahura. Bakabasha kuyagaruza se binyuze mu gukamura abakozi. Ndabikubwiza ukuri kugeza no munsi Rssb ishobora kuba iri muri situation idashobora no kuba yakwishyura imisanzu y'abagiye mu zabukuru. Ni gute wowe urumva ibintu bifite logique kuvuga ngo ugiye gukuba ubwizigame umushahara ukiri wa wundi nese urayakubuye kuyaye uraguye kuyaye urede abantu bararira. Ariko ndibaza inteko ishinga amategeko yacu what's wrong? Ibi ni ibintu mba mugomba guhaguruka. Inteko bayikubita umubare regaga izi sindika z'abakozi ziri baringa zirakora iki? What is it? Ibi ni ibintu Angeli simbivuga mwebwe mushobora kuba mutabibona, ariko ibintu ni ibintu bigari cyane ko umuntu yatungamo itoroshi umuntu agakubitamo igisiti mu kirekire tukareba what is the problem. Economy yacu ifite ikihe kibazo bimeze bite? Erega Kensi breka banza some iyo nkuru gato yumve. Ariko uraza kumva uribaza koko eske batekeza ko are we fools? No, ntago turi ibigoryi, turi abantu batekereza. Inkuru iravuga ngo ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize Rssb cyatangaje ko guhera muri Mutarama mu mwaka wa 2025 amafaranga y'umusanzu w'ubwiteganyirize abakozi ba leta bajyaga bishyura azikuba kabiri. N'abakozi bose saba leta gusirega n'abakozi. Iyo uvuze gutyo ntago ari abakozi ba leta n'abakozi. Uzikuba kabiri rero. Uzikuba kabiri si umushahara uzikuba kabiri. Icyo nicyo kibazo. Aha niho mvuga yuko inteko ishinga amategeko yacu ikwiriye kuva mu bintu biri aho ngaho nihamagaze Rssb isobanura impamvu. Icya kabiri Rssb igomba kurebwa investment yakoze niba zarahombye. Duhere kuri aya mazu yubatswe hano ntekereza ko ari igihombo. Ubwo se n'umugenzi w'imari ya leta uzajyayo? Ibi ni ibintu bishobora kuba bigenze ashyireho urwego rwigenga. Ibi ni ibintu birenze kuba n'umugenzuzi w'imari ya leta kuko aho bigeze ari amafaranga ntago ari bashyiraho urwego rwigenga tukajya kubakorera audit. Angeli nje navuze ibintu abantu hano baranseka. Ndavuga nti hari ibintu tujye dukora muri ekonomi yacu twishuka ariko biratinda bikagaragara. Ndakubwiza ukuri yuko ntushobora gufata ubwizigame bw'abantu ngo ubushore mu bintu ubona bitazunguka. Ndabisubiramo ayo mafaranga urayatabye ntabwo ari mu kugaruka. Ikigaragara hari ikibazo gikomeye cyane. Narakubwiye nti hari igihe kizagira nabibwiye wowe abantu nuko batajya mu bintu tuvuga rimwe na rimwe bakavuga ngo ariko barabumva bakaduseka.
ntabwo ari ukuduseka. iyi navuga ko ingari point isaba gutekereza, irasaba abantu batekereza. Ese ikibazo cyihuse ni iki cyabaye kugira ngo RSSB ikube, sibyo? Umusanzu w'ubwiteganyirize inshuro ebyiri mu gihe umushahara wo wagumye ari wa wundi. none se ejo bundi bakuba amasiranse y'abamotari babasubije ngo iki? ntibavuze ngo nibo bateze impanuka ngo zimaze kuba nyinshi. Ndabasa ntituze ibi bintu bibiri kubihuza, kuko navuze ko twitonda. Impamvu mbihuje mbabara ntubihuze utamvana ku murongo. Nagusabye kandi nabisaba imbabazi mbere. Ndavuga nti mu nyubaye kuri ino ngingo ntituri wideviye, tubanze tuyireme mbere yuko tujya mu bindi byose. Angeli, urabona, dufata urugero rwa hafi. Numva yuko RSSB yashoye amafaranga muri izi nyubako hariya hakuri. hari n'izindi z'amayetaje bagiye bubaka mu ntara ngo biriya bintu ubwabyo ni ubwizigame bw'abantu. Ni amafaranga yatabwe muri passive investment zishobora kuba zidafite return. Izo ngaruka zose zikajya kuri maskini, we the workers. Hanyuma ariko kuko mu Rwanda ibintu byose bijyanye na economy tubifata n'ibindi byose tukumva ko ari ikintu, this is NGOs, urumva? Aya societe civile, inteko ishinga amategeko. Please, ibi ntabwo ari ibintu bikwiriye kuba abantu barebera ku buryo umuntu ashobora. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Turarira ko umushahara ubwawo udahagije n'uhari. Inflation ku isoko ntabwo kimakinga imishahara. None wongeye ukoze muri wa mushahara utongeye, ahubwo uwukozemo. Ibiro byumvikane, leta niyitegure ko igiye gukuba umushahara kabiri. none se mubaze, yes, n'uruhe rwego rushinzwe gukumira ibi bigo nka za RSSB kugira ngo zidakora ibyo zishakiye ku mishahara y'abantu? RSSB ntekereza yuko rimwe na rimwe ikwiriye kuba scrutinized mu rwego. Ntekereza ko kugeza uno munsi wa none, ndababwiza ukuri, I'm scared. Please, I'm scared yuko, kandi ibi bintu rwose ntabwo narabivuze. Ndavuga nti niducunga nayo tuzajya n'ahantu abajya mu kiruhuko cy'izabukuru babura amafaranga yabo. Kuko njye nabonaga investment, ntavuga yuko ari risk zikomeye cyane. Dufata urugero, mumbabarire, nicyo kibazo njya mbaza aba economist bacu, niba batagira inama abanyapolitike bacu mu buryo amafaranga yacu n'ibyo tuyinvestingamo. Navuze iki Angeli? Navuze izi projet za RSSB kwidakwiriye gukinira mu mafaranga cyane bagaruka kuri izi nyubako bubaka bakavuga ngo zibereye buri muntu. S'il vous plaît, na gorofe nayivuzeho. Navuze ni this is a risk, iyi ni dangerous. Uyu munsi wa none nujya kugurisha ugiye kubara imibare kugira ngo iyi golf igarure amafaranga yayo, this golfing yano, kugira ngo igarure amafaranga yagiye magaruka, urakizagarura kugira ngo uko wabitekinika kose, keretse tugize amahirwe ikagurishwa, kugira ngo igarure amafaranga yagiyemo. Ariko ninde mushoramari washyizemo amafaranga menshi? Na RSSB. Ayo mafaranga ni ay'abandi, ni ay'abakozi. Uyu munsi wa none urebe mu bakozi ba leta harimo aging group nini igomba kujya mu zabukuru, n'abandi bari basanzwe. Uraza kubireba mu buryo bwose. Enough is enough. Turebe eske investment dushyiramo aya mafaranga ziba zizwe neza. Nk'igihombo muze kubireba, igihombo cy'aya mazu yo hakurya muri ntuza vision, muzarebe, ntimuza babifungiwe, aho uzasanga inyigo ubwayo yajyanye amafaranga yarushye ibyagiyemo, yakoze umushinga. muri buryo uzagurishijwemo n'uburyo igiciro. Ibi bintu turimo ni ibiki? ariko ikibazo bibagirwa ni kimwe rero. Ibi bintu akenshi abantu babivuze, n'izi nzego ziba zabikoze akenshi ziravuga ngo byavuye hejuru. Noneho wabitinda bagahita bavuga ati uragumura abakozi. No, reka nkubwire ijambo rimwe, ntago iki gihugu ni icyacu, sibyo? None iryo terabwoba nturizi? S'il vous plaît, nta wanteye ubwoba, nta nubwo ndi burebe ibiri imbere. Uwumva ko ibyo nakoze atari byo, nanyohereze mandada aze amfate ngende mbisobanure. Mon frère, igihugu niba cyarandihiye kwiga, ubwenge bwanjye ngomba kubukoresha mu gufasha igihugu. Niba abatekinisiye barwana ku mishahara yabo ntibashobore kuadvisinga abanyapolitike, iki gihugu murimo muracyoreka. Njyewe rero kakoza nkuriza sharire, umunyarwanda ufite uburenganzira. Abirirwa bavuga ko mu Rwanda batavuga,
ninde babuje kuvuga ko ari abantu bwabo abatekinisiye bacu aribo bagenda bagakora ibintu sibyo bakora ibintu bagashaka kudashaka nabyita n'ubugome ntibadi abanyapolitike bacu si babi ariko dufite aba technicians badashaka no kwegera abanyapolitike ngo bababwire polisi zimwe uko zigomba gukorwa n'ingaruka byagira muri economy. Ibingibi se bisaba kuba umuntu ibingibi n'ubwana bubi. Ngiye rwose nta kibazo mfite cya polisi, ikibazo mfite gikomeye cyane n'abatekinisiye dufite badashaka simvuga ngume mu mwanya nikomera aho ngaho. It can't. Rega iki gihugu uzagisigira abana bawe. Nitugira ikibazo muri economy yacu igakurashinga nawe ubwawe wirengagije yuko bizakugiraho ingaruka. Ngenda tekereza yuko this is high time kugira ngo parliament yacu, kugira ngo turumvikana, kugira ngo societe civile ibi bisabe debate. Ntabwo ari ibintu Rssb yakwicara umunsi ngo turabikubye how. Erega ushobora kuba mutabyumva. Banavuze ko ngo buri mwaka azajya hajyo 2%. Bo bakungukira iki undi? Kabiri kugeza ryari? Ni ikigaragara ko baba ko muri 2030 bizaba ngo contribution iri kuri 20%. Rssb ni korerwe mbere na mbere audit turebe uburyo akoreshamo amafaranga n'ibihombo yagize bijye kumugaragara abantu babimenye.